Chết mẹ ô chết ta chết. Ôi nhưng mà để bán nhằm bỏ trái pô chứ ngành chẳng này. Sai cha là vì nhập ai mà. Chùm đẹp sốc ta lúc giấy bụng mai bông bông con mai để không sốc nâng cao sốc để tay để tam đang cướp sự cam phía video bọc nhom ngày nay nhom mơ ở lố mà này ái nhặt bẹ pon như mưa nâng con bút đấy mà video này ho xa tại nhom xua của bút thang ngày nâng con thọt nham play mà rẻ ọt con slide thả ọt tê ôn ọt trôi chặt tê bà chiên chỉ môi bông tia ôn trôi chặt đòn chân tao nhom khơi play mà rẻ đập mốc chạy lo chạy chân tao cô lên mà video được món na chạy bụng mai bông bông liệp tộc mua tao khơi video này bông bông bài trong rốt tinh play mà rẻ rồi trong ban pui mà rẻ hay thằng nia mong pui mà rẻ tưa ní bờ đam đây ăn ó play cái mét đôi mà rẻ tưa chẳng tay đó là pe lượng này việt đo nâu cái lại tức anh kẹp nhom po anh từng kẹp máu hay cro bị chru cào bong việt đo chả chi từng kẹp mong pon play biết là ta từ lu ta ắt thom mấy ắt thom pan năng ngày bờ ắt bay cứ miền đất tôm hay sỏi hay sạt xì bay ngành đáy á lục ta lục giấy chớp giấy bị thà chỗ đáy món na hay nhom bé ban phai gì chết mà cái lô đai mà cái trái nó mó rẻ tưa po soi nằng po khiêu ngành chiang tôn mà po soi rừngกับปรึกมองngày này cứ hộp bỏ niềng nhóm cứ thoa mà chia từng bong pôn xô bay để trai po năng cột tên nhàประเภทtrai po thoa mà chiaได้ผมtrai poงี้มีเนี่ยนกคางnhóm này yuเนี่ยโลกีมันโลมาดองให้ทั่วครัวไอ้เนี่ยทั่วปอเลือกดมบงงานน่ะบ่ปอน่ะทลอบหอบอไตรโปคลาจำกับมันปราบพ้องใหญ่โตบ้านหอบมันดองคือยาไม่เลงจังไอไตรปราปอไตรปราจับรึงชกอยได้แต่จมูกปอไตรโปก็ดัดต้นเมยกัวจังยำเครื่องมันแทมรูเจียดอ่อยปอไตรโปกันแต่ช่างคือยำปลาบิเจนบ่ใหม่อีได้เจียบิเจนผลัดเปี่ยมเป่าทวมเจียดเมียนสัญญาชนางได้ขมายจีสมกัวแล้วเลี้ยเครื่องรวยรัวให้จับประดามได้จมหอยบางปอน่ะเราเนี่ยอ้อยกุมบุญยำแฉะท้ายรวยรัวให้นี่กุมบุญไม่ยำปงตีกหลอกไม่น่าซอนมาดมนี่ให้แล้วยำนี่รอบ้านทอดยำพลุจังมาจะเฮียงจานนี่ให้นี่ปลายสระบางปอโน้ยจะโอเชียดสหาจะมายำมาเมื่อช่างงี้น่ะปอไตรโปมเรียกใจรู้จิตได้บางปอนปิดบะนังรอเกิดเจ๊ยายทาไอ้กับเมียนนะตรมาโฮปะเช็คใจเตะทวนลุบานพวกงอกเจ็ดแม่เอาเจ็ดตาเจ็ดนี่มาได้บ้านยันปอไตรปูช่างงันจังใช่จ้าหรือวิ่งไปมา
សម្រាប់ចុងវីដេអូសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដោយប៊ីចេងម៉ាក់អ៊ីដែលជាប៊ីចេងសុខភាពសុវត្ថិភាពញ៉ាំមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប៊ីចេងម៉ាក់អ៊ីផលិតចេញពីអំពៅធម្មជាតិមានសញ្ញាឆ្នាំងដីខ្មែរជាសម្គាល់និងធានារ៉ាប់រងដោយក្រុមហ៊ុន Samsung និងក្រសួងកូរ៉េបានចុះបញ្ជីចោលបោផលនៅប្រទេសកម្ពុជារួចផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការជាវប៊ីចេងនិងផលិតផលកូរ៉េសិត 100% សូមកុំភ្លេចតាក់ទងទៅ Page ធំ2នេះនឹងតាម Telegram 015 500 289